ташаккури зиёд. дӯстон салом. шоми бисёр ҳам зебоятон ба хайру шодӣ бошад. Чанд барномае мешавад ки чунин оҳангҳои классикӣ, оҳангҳо дар пардаҳои шашмақомро нашунидем. Ва шуморо намедонам, ман пазмон шуда будам шунидани гуна сурудҳоро. барои ҳамин боз низ ин шом дар барномаамон ҳамин гуна сурудҳо дорем. меҳмонони навбатии барномаамон ҳастанд донишҷӯён аз коллеҷи санъати ба номи аҳмад бобоқулов, ҳамзамон ҳастанд устодон ва навозандагони чирадаст ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд зоиршоҳ ҳайдаров, устоди шашмақом ҳам дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ва ҳам дар коллеҷи санъати ба номи аҳмад бобоқулов. Сараввал хуш омадед. саломат бошед. хушбахт аз он ҳастем ки имрӯз ҳамин дар равии мусиқии миллӣ дар яъне жанри шашмақом имрӯз фаъолият карда истодем ва шогирдонро тарбият намуда истодем ва ин вазифаи ҷонии ҳар яки мо ҳаст ки
چون از استادان برای ما میراث آمد و برای ما آموزاندند. این برای ما هم قرض است و هم فرض است که باید ما حتما اون چیزی که از استادان آموختیم حتما برای شاگردان باید حتما آموزانیم. چنانه که شما حاضر یعنی مشاهده نمودید اثری که شاگردان سراییدند آهنگ خود شما بود؟ آهنگ خود من هست و من کوشش کردم که در رویه‌های شش مقام یعنی در ساختارهای موسیقی ملی که در شش مقام چون این ساخته شده است یعنی سرخط، میان خط، دو نصره، اوج و فراورد و نمودها که در اینجا نمود استفاده نشده است، فقط سرخط، میان خط، دو نصره و اوج و فراورد استفاده شده است و این غزلی که یعنی حالا دانشجویان سراییدند خیلی غزلی معمول و مشهور است که دل میرود زی دستم صاحب دل و چندین سراینده های یعنی استادان بزرگ ما با چند آهنگ ها سراییدند. خوشبختانه با دستگیری نوازندگان، با دستگیری استادان بعضی صحبت ها و مصلحت، چون که یک انسان نمیتواند که یک آهنگ را پوره گردانده باشد. چون که برای این یک فکر و عقیده ها، یک ایده های نو داده می شود و من فکر می کنم که همین آهنگ یعنی یک دوران استقلالیت یعنی مشاهده می شود، چون که در موسیقی بعضی قالب شکنی ها دیده می شد و این یعنی چندین آهنگ های من که امروز ایجاد نموده ایستادم میخوام که یک مکتب خود رو پیدا کرده باشم، چون استادان بزرگ ما از استاد ظفر ناظم، آدینه هاشم، استاد بای محمد نیازوف الکی یک جوانی اگر سراید الکی میدونم که این آهنگ یعنی به کی تعلق دارد، الکی از همون ایجادیاتشان از آهنگ بندیشان ما الکی یعنی الکی احساس کرده میتوانیم که این آهنگ به کی تعلق دارد، یک حسن خط خود رو دارد. بله. امروز دانشجویان کالج صنعت استاد به نام استاد احمد باباقلوف، چون من در اونجا انسامبل برای شاگردان می آموزانم و در اینجا تنها یعنی سراینده های شش مقام نیستند، یعنی در ژانر فلک می سرایند و در صورت های خلقی می سرایند و ما برای این شاگردان یعنی در همین پرده های شش مقامی که ایجاد شده است و ایجاد کرده ایستادیم برای اینا آموزنده ایستادیم، با برابر که صورت هایی که از خودی بنده اگر آموزانم باز میتوانم من از استادان شش مقام، از استادان یعنی در روی شش مقام ایجاد نمودند برای آنها می آموزانم و این زینه تیاری به کنسرواتوری ملی میشوند. الکی اینها از همون ضرب، از همون نالیش ها، از همون ساختار موسیقی الکی باخبر شده ایستادند و باوری دارم که فن انسامبل برای جوانان خیلی، برای این دانشجویان خیلی سهم بسیار خوب دارد که یعنی جور سراییدن رو می آموزند و در یک جایگی یعنی هم‌آواز شدن رو احساس میکنند و ما با همین وسیله می توانیم که الکی اینا اگر بعد ختم کنسرواتوری حتما میروند به یک انسامبلی که امروز در انسامبل کمیته تلویزیون و رادیو و انسامبل فیلارمونی و یک چند انسامبل هایی که در مقیاس کشور ما فعالیت میکند، اینا حتما میروند در همون انسامبل با برابری که یک می سرایند حتما گروهی می سرایند و این برای این دانشجویان یک مکتب خوب می شود که الکی زینه یعنی موسیقی رو خوب آموختند از استادان و هم‌آواز شده می توانند الکی. این برای اینها بسیار فایده آور است و ما با همین وسیله می توانیم که استعدادهای خوب رو یعنی روی صحنه آوریم و جوانان رو آوازشون رو صیقل دیم، هنرشون رو صیقل دیم. آینده به جای خود باید شاگردان رو تربیت نموده باشیم، چون که همین موسیقی ملی با همین رویه نسل به نسل می رود. اگر یک استادی که شش مقام آموخت و به دیگر جوانان نآموزاند، شاید من فکر میکنم که رفته رفته همین موسیقی ملی کاسته می شود و شاید همون نازکی های خود را گم می کند و ما با همین وسیله همین موسیقی ملی خود را دوام داده می توانیم. و در مورد همین آهنگی که در اول اجرا کردید، این آهنگ مخصوص برای همین گروهی آماده شده بود و یا مخصوص برای دانشجویان شما آماده کردید و یا چگونه بود؟ قبلا خودتون اجرا کردید؟ سرودی که یعنی ایجاد نمودم اول برای یک سراینده یعنی سلیست همچون هنرمند یعنی خودش رو برای معرفی کردن ایجاد شده بود و برای اجرای یکا؟ برای اجرای یکا و من خواستم که همین سرود رو یعنی به انسامبل آموزانم و ببینم چگونه در انسامبل یعنی صدا میدهد و این یک تجربه من بود و خیلی باوری دارم که خوب بود و شاید برای شنوندگانم یعنی پسند آمد
و باز هم کوشش میکنیم که همین با برابری که آموزگاری میکنیم و کارهای علمی و دیگر کارها رو میکنیم باید حتما کارهای ایجاد باشد، چون که استادانی که حالا نامشون یعنی گفته گذاشتم با برابری که شش مقام میخوندن یا که فلک میسرودن حتما سرود ایجاد نمودند که امروز نامهای آنها در گرد زبان ما هست و از ایجادیات آنها ما همیشه یاد میکنیم و همیشه برایشون دعا میکنیم که برای ما چنین سرودها رو ایجاد نموده برای ما میراث گذاشتند و ما باید همین میراث رو ادامه دهیم. بله، میراث بسیار هم خوب و گران ارزش خود رو با ما گذاشتن و این لحظه ها باز فرصت داریم که یک ترانه دیگر بشنویم. یک ترانه بسیار هم معمول و معروف است. میخوایم اول ترانه اجرا شود بعدا در موردش صحبت کنیم. باد صبا را به گلستان گذری هست، تا باد صبا را به گلستان گذری هست، مرغان چمن را برهی گل نظری هست، مرغان چمن را برهی گل نظری هست، ناامید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید ز پی آن سحری هست، هر شام که آید ز پی آن سحری هست. بنشین نفس بلبلی شوریده که امروز با ناله و زار دل من هم اثری هست. گه شربتی وصلت ملبی تشنه ندانم، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست. چشمم برهی قافله بوی وصال است، در کوی تو از باد صبا تا خبری هست. جانی بیدار مکن این همه را در دل مخفی، اندیشه نما غیر تو هم دادگری هست، اندیشه نما غیر تو هم دادگری هست، اندیشه نما غیر تو هم دادگری هست.
саломат бошед. Ташаккури зиёд. Як садои бисёр ҳам хуб, як иҷрои воқеан фавқулода. Ташаккур ба шумо. Сурудро иҷро кардан барои мо Файзигул Ниёзода, шогирди шумо. Не, шогирди муаллимаи азизи мо Лоира Муъминова ки дар коллеҷ фаъолият мекунанд ва он кас мудири кафедра ҳастанд ва имрӯз бисёр барои мо хушбахтӣ аст ки дар даврони истиқлолият ва бахшида ба рӯзи дониш бинои нави замонавӣ барои мо аз тарафи пешвои миллат тақдим гардид ки тамоми шароитҳоро муҳайё ҳаст ва имрӯз донишҷӯёни коллеҷ ва пайваста барои ин ғамхории пешвои миллат кӯшиш намуда истодаанд ки ҳамон ҳунари худро сайқал диҳанд ва ба ҷаҳониён муаррифӣ намоянд санъати тоҷикро. чуноне ки ҳамеша пешвои миллат мегӯянд фарҳанг ҳастии миллат аст ва мо яъне шиори мо ҳунармандон фарҳангиён яъне ҳамин ҳаст ки яъне мо бояд бо фарҳанги давлатамонро фарҳанги ин миллатро бояд пеш барем. Кадом жанре ки набошем, хоҳем жанри мусиқии миллӣ ё ки эстради, бояд пайваста кӯшиш кунем ки барои мусиқии миллии худамон бояд як саҳм гузошта бошем. Ва суруде ки садо дод яъне Боди Сабо, оҳанги Нерӯ Аминов ва ғазали Зебинисо ё ки махфӣ тахаллусшон аст ва хеле маъмуру машҳур аст ва ина тамоми устодони забардасти кишварамон аз Барно Исоқова сар карда то Муқаддас Набиева яъне сароиданд ки яъне дар тамоми маъракаҳои кишварамон ин сурудҳо садо метиҳад ва тамоми мардум ин сурудро замзама мекунанд ва аллакай бо ҳамон мусиқиаш аллакай мардум мешиносад ки ин кадом суруд аст. Ва ин гуна оҳангҳо хеле мо зиёд дорем ва имрӯз бояд ҳар яке мо ифтихор кунем бо мусиқии миллӣ ва пайваста кӯшиш кунем ки тарғибгари ҳамин мусиқии миллӣ бошем. ин на танҳо дар яъне коллеҷ ва ё ки консерватория ё ки донишгоҳи фарҳанг ва санъат умуман бояд аз ҳамон мактабҳо бояд шурӯъ шавад. Шояд аз яъне боғчаи бачагона сар шавад ва ҳамин мусиқии миллиро тарғиб кардан. ҳамон омӯзгороне ки имрӯз дар ҳамон мактабҳо ё ки боғчаҳои бачагона яъне дарс медиҳанд ҳатман аз мусиқии миллӣ бояд омӯзанд. Ман намегӯям ки 6 мақом омӯзонанд ё ки фалак омӯзонанд. Яъне дар ҳамин равия як сурудҳои кӯдаконае бояд омода намуда бошем ки барои ҳамин кӯдакҳо омӯзонем ва онҳо аз ҳамон сароидан аллакай ба мусиқии миллӣ рӯ мебиёранд. Шояд аз ҳамон яъне кӯдакҳо шояд истеъдодҳои хеле пурқувват мо бояд тайёр кунем ё ки пайдо шаванд. ин хеле баъзе овозҳои нодир аст ки шояд дар ҳамон деҳотҳои мо яъне ба ҷой истоданд. Бояд ҳар яке мо устодон ҳамин овозҳоро бояд дарёфт кунем ва биёрем барои онҳо мусиқии миллиро омӯзонем ва онҳо раванд ба ҳамон деҳот боз шогирдои хубро тарбият намоянд ва барои мо равон кунанд. ин ҳам боз ҳам мешавад барои кори мо боз ҳам тезтару хубтар осонтар мешавад. Бале, боис мешавад то равнақ биёбад ҳамин мусиқии суннатии тоҷик ва ба монанди оне ки ҳамин устодони номбаркардаи шумо масалан Барно Исоқова, Муқаддас Набиева ин сурудро иҷро кардан. Масалан аз соли иҷроиши онҳо чандин сол гузаштааст, вале ҳамон мусиқӣ, ҳамон лаҳни садо, ҳамон тарзи иҷро маҳбубияти худро гум накардааст. То ҳол такрор ба такрор шуниданист. Ва агар истеъдодҳо зиёд бошанд, агар санъату ҳамин гуна фарҳангдӯстӣ пеш равад, боз чунин истеъдодҳо низ пайдо мешаванд, боз идомадиҳандаи кори он устодон мегарданд. бале ин асаре ки месороянд бо баробари сароидан ино ҳамон лаёқати овозшонро сайқал метиҳанд, истеъдодашонро сайқал метиҳанд. На танҳо суруд месороянд, ино бо сароидан яъне ҳамин асарҳоро сароидан аллакай ҳунари ино сайқал меёбад ва дар куҷо бояд нафас гиранд, дар куҷо бояд яъне форто яъне баланд кунанд, дар куҷо паст кунанд. яке ин нозукиҳо оҳиста оҳиста пайдо мешавад. ҳамин суруде ки Боди Сабо барои яъне зинаҳои аввале ки барои 6 мақом овардан ҳамин сурудҳоро меомӯзонем ва якчанд сурудҳои ҳамин гуна сурудҳо ҳаст ки яъне шогирдон хуб аз худ мекунанд, чунки аз ҳамон овони хурдӣ ҳамин сурудро шуниданд ва барои кори омӯзгорам ин хеле осон мешавад. оне ки мусиқиро нашунидааст хеле мушкил аст, барои он сабт карда метиҳед ва сухан дона ба дона яъне барои шогирд меомӯзонед. ин асарҳо яъне ҳамарӯза садо медиҳанд
ба гӯши шогирдон даромадааст ва ин сурудро яъне бо ҳамун завқу бо ҳамун меҳр тез аз худ мекунанд ва ин метавонад ҳамин гуна сурудҳо рафта рафта ба ҳамин рӯ ба шашмақом мебиёранд. аллакай медонед ки чандин сурудҳои шашмақомро аз худ намуданд. ин як яъне зинаҳое ки рӯ ба шашмақом овардан аст. бо воситаи ҳамин сурудҳо мо метавонем яъне ҷавононро ба мусиқии миллӣ тарбия намоем. бале дуруст. воқеан шояд як ҷавон ва ё як ҳамон навқадамеро ки ҳамин роҳро интихоб мекунад меҳру муҳаббати ҳамин як суруд ба ҳамин роҳ меорад. як сурудро мешунавад, писандаш меояд ва мехоҳад ки ба монанди ҳамон ҳунарманд ва ё ба монанди ҳамон иҷроиш ӯ низ дошта бошад. яъне сабаб метавонад шуда ҳатто як суруди хуб барои он ки як нафар меҳру шавқу ҳавасаш дар ҷодаи санъат зиёдтар шавад ва ҳамин роҳро идома бидиҳад. ташаккур ба шумо. ва таронаи дигар чист? таронае ки ҳоло месароянд яъне дугоҳи чор аз мақомҳои исфара ғазал аз абдураҳмони ҷомӣ, одиназода суҳроб ки шогирди ман мебошанд ва имрӯзҳо кӯшиш карда истодааст ки мехоҳад ки ҳамин ҳунари худро сайқал дода бошад ва дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз он иштирок намуданд, сазовурҳои ҷои намоён гардиданд ва боз ҳам мехоҳем ки ҳамин суҳробҷон яъне ҳунари худро боз ҳам сайқал диҳад. ҳарчие ки ҳунар омӯхтан гиред аллакай ҷаҳонбинитон васеъ шудан мегирад ва аллакай шумо ҳамон камбудии худро эҳсос кардан мегиред ва аз паи ҳамон камбудии худ вақте ки як камбудиро ислоҳ кардед боз камбудии дигар пайдо мешавад. яъне зиндагии ману шумо бекамбудӣ намешавад ва дугоҳи чор месароянд барои барномаҳои хотираҳо пешниҳод намуда бошад. марҳамат. همه خونو بکن در چشم گریانی من است گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است این همه بکن در چشم گریانی من است گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است قاصدی جانم کی آید بهر قتل دیگری قاصدی جانان مگو کو قاصدی جانی من است قاصدی جانان کی آید بهر قتل دیگری قاصدی جانان مگو کو قاصدی جانی من است
رهشی با گردی من ببر هر کجا جولانگری سر وی خیرامانی من است از جگر جامی کباب آورزی خونی دیر شراب هر کجا جولانگری سر وی خیرامانی من است саломат бошед. ғазале ки суҳроб иҷро кардан аз ҷоми бузургвор буд ва қабл аз иҷрои суруд шумо дар мавриди фаъолияти суҳроб гуфтед. мо низ борҳо дидем ҳам дар барномаҳо ҳам дар озмунҳо ки чӣ гуна иҷро мекунанд, чӣ гуна фаъолияти хуб доранд бо ин синни каме ки дар онҳо ҳаст. бале ва пештар агар шумо мушоҳида карда бошед фақат устодои бузурге ки мо сину солашон ба як ҷое расида буд шашмақом месароиданд, яъне ҷавонон кам месароиданд. ва имрӯз дар даврони истиқлолият аллакай бинед кӯдакои майдаам шашмақом хонда истоданд ва ҳатто ҷавононам аллакай шашмақом хонда истоданд ва шашмақомдонам ҳастанд. имрӯз устодое ки мо дар Тоҷикистон дорем хеле мақомҳои хубам медонанд. устод Хуршед Иброҳимзода, Ҷамшед Иргашу, Сироҷиддин Ҷураев ва якчанд ҳунармандое ҳастанд ки имрӯз шашмақомро хуб медонанд. ин боиси ифтихор аст ва бо баробари донистан шогирдон ҳам тарбият намуда истоданд. ва дугоҳи чоре ки суҳроб сароидан ин яке аз мақомҳои маҳаллӣ ва яъне аз мақомҳои исфара аст ки бевосита ман дар ҳамон яъне аз исфара аз устодон омӯхтам ва имрӯз он чизе ки омӯхтам ва барои шогирдон омӯзонда истодам. Чунки агар ман ҳамин асарҳое ки мисол аз исфара омӯхтам агар барои насли наврас агар наомӯзам шояд ҳамин асарҳо фақат дар исфара садо медиҳад. ҳамон ҷо мемонад. бале ҳамон ҷо яъне якранг мемонад. шояд ман имрӯз оварда ин асарҳоро барои шогирдон омӯзонда истодам аллакай лаҳни гуногунро пайдо карда истодааст. ва ҳар як хоҳем нахоҳем инсон вақте суҳбат мекунад ҳатман лаҳн дорад ва тарзи сухан кардан дорад ва умуман нозукиҳои хеле нозукиҳои зиёд дорад ва ҳар як миқёси кишвармон имрӯз ҳар як деҳаҳо ба худ як фарҳанг доранд. шояд ҳамон мақомҳои исфаро имрӯз ман барои ҷавононе ки имрӯз дар пойтахт зиндагӣ мекунанд, дар ҳамҷа таҳсил менамоянд, барои онҳо омӯзонда истодам. як лаҳни дигаргунае пайдо шуда истодааст ва инам метавонад як пешравии санъат бошад. чунки дар деҳа яъне бо ҳамун лапиши худ ба ҳамун нолаи худ яъне ҳамин гуна месароянд ва дар пойтахт хоҳем нахоҳем таъсири худро мерасонад. чунки дар инҷа хеле пешравӣ хуб аст ва фарҳанг яъне дар чорабиниҳо хеле зиёд аст ва ҳунармандон баромад намои шогирдон баромад намуда мегиранд, аллакай ҳунарашон истеъдодшон хеле сайқал меёбад, таҷрибаашон зиёдтар мешавад. бале бале боварӣ дорам ки ҳоли дар оянда вақте ки суҳроб боз сину солаш калонтар мешавад ва боз ҳам асарҳои калон ҳаҷмро аз худ мекунад, аллакай ин сурудро боз дигаргуна месарояд. хоҳем нахоҳем сол аз сол сароидани ҳунарманд, фаҳмиши ҳунарманд тағйир меёбад. шояд ҳоло ки сароида истодааст, шояд баъди 5 сол ин хондани худро дида гӯяд ки не бояд ман ҳозир аллакай фарқият хеле зиёд аст. чунки хоҳем нахоҳем вақте ҳунарманд сину солаш калон мешавад боз пухтатар мешавад, боз асар дар хуну ҳамон аъзои баданаш ҷо мешавад ва боз ҳам дигаргуна месарояд. ҳам таҷрибаҳои зиндагӣ ва ҳам таҷрибаҳои иҷро доштан дар саҳна инсонро пухтатару қавитар месозад. ва оне ки шумо гуфтед ҳоло дар замони имрӯз, дар замони муосир масалан ҳатто наврасон низ шашмақом иҷро мекунанд. ин аз чӣ аст? аз оне ки онҳо аз авҷи паст иҷро мекунанд ва ё ин ки дар вобаста ба қобилияти дошташон ва ё истеъдодҳо зиёдтар аст? ин аз куҷост ба гуфти шумо? шояд шумо гуфтед хеле истеъдодам яъне бисёр яъне роли бисёр хуба бозӣ мекунад. баъзе ҷавонҳо ҳастанд ки ҳамун кӯдакҳо ҳастанд ки як маротиба сурудро мешунаванд, аллакай такрор мекунанд, яъне зеҳнашон хеле тез аст.
این گونه بعضی هست که استاد همون یعنی کودک رو تربیت میکند و برای همون کودک یعنی برای آموزاندن و وقتی که وای کودک میسروید لذت میبرد. یعنی این گونه استادان هم هستند که شاگردای خود رو روی صحنه میارند و از سراییدن و از همون یعنی برآمد نمودنش لذت میبرند. این گونه هستند و بعضی جوانان هستند که طبیعتاً به موسیقی ملی همین گونه تولد میشوند. یعنی میخواهند که شش مقام سرایند و غزل‌های حافظ و بیدل سرایند. این گونه هم تولد میشوند و امروزها یعنی بسیارتر استادان یعنی همون آوازهای نادره پیدا کرده تربیت نموده استادان. دریافت استعدادها امروز بسیارتر است. همین است که اجراها و خواهشمندان نیز زیادتر میشوند. تشکر. و غزل کمال خوجندی رو در این قسمت از برنامه اجرا کرده می شود. بله. کی اجرا میکند یا اجرای گروهی است؟ چگونه است؟ اجرای گروهی است. یعنی نام اثر صداقت دوست و این آهنگ رو من با یعنی همین آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من یعنی در نامیناسی آهنگسازی اشتراک نموده بودم و همین آهنگ رو یعنی با یک سازهای یعنی ساز دنبوره و سیتار بدخشانی همین آهنگ رو ایجاد نموده بودم که یعنی دوستی، وحدت، غزل کمال خوجندی یعنی صداقت دوست رو انتخاب نمودم و خیلی اینم یعنی ضربی یعنی خطلان است. طرز ساختار آهنگ یعنی به موسیقی ملی به شش مقام یعنی هم‌آواز کرده شده است و فکر میکنید که یا مکتبی درواز است به تکیه به مکتبی درواز یعنی مکتب یک شریف جورایف یک فکر میکنید یک مکتبی آدینه هاشمی یعنی همین گونه مکتب ها در همین صورت دیده می شود. یعنی بوی ملی میکنه. بله بله. مرحمت اجرا.
равал ҳамаатонро ба барномамон хуш омадед мегӯям. Ташаккур. хотири мо ва тамоми тамошобинони барномаи хотираҳоро бо пешниҳоди ин сурудҳои баландмазмун шод гардонидед ва хуш омадед. дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар меҳмонии навбатии барномаи хотираҳо буданд донишҷӯён аз коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобурқулов ҳамроҳи як гурӯҳ устодон, навозандагони чирадаст ва ҳамзамон ҳамсӯҳбати мо буданд Зоишоҳ Ҳайдаров, устоди шашмақом дар консерваторияи Миллии Тоҷикистон ва ҳам дар коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобурқулов. фарҷоми барнома аст. Бояд бигӯем ки мо иншом сурудҳоеро иҷро доштем ки ҳамеша дар муд ҳастанд, сурудҳое ки ҳаргиз аз хотира ва зеҳни шунавандааш дур намераванд ва ҳамеша барои шунаванда як панду насиҳат, як дарси хуберо ҳадя мекунад. азизон, фарҷоми барнома аст. Бо шумо хайр мегӯем то дидори баъдӣ, то сурудҳои ҷаззоби дигар.